novim sa starim, to ste već rekli, znači da vam je asocijacija stari redak i umetnički zanat koji se zove intarzija. Čuo sam da niko nije do sad ni čuo za taj zanat. Moguće da ste viđali negde po stanovima ili u gradu, ako ste prolazili pored inkvarnica, na komadima nameštaja. Osnovni materijal koji se koristi jeste drvo i na drvetu se primenjuje, odnosno na komadima nameštaja ili na delovima interijera, kao što su recimo ovi motivi, ove slikice, one naravno mogu da budu iz veličine ove table, da budu i manje od ovoga, nije bitno. Ali ne znam sad koliko ste vi u okviru likovnog obrazovanja, muzičkog govora radili nekakve podele i stekli saznanja o podelama umetnosti, ali ajde, ja ću vam ukratko samo reći, znate da se umetnost deli na slikarstvo, vajarstvo, arhitekturu, muziku, ples, film. Ovo spada u domen likovne umetnosti, ali posebne grane likovne umetnosti, a to je primenjena ili dekorativna umetnost. Obzirom da ste zbunjeni samim terminom intarzije, da li neko može otprilike neki utisak da mi kaže zbog čega se to smatra primenjeno ili dekorativno, šta bi značilo primenjeno ili dekorativno umetnost? Ima li neku ideju?